Hi there, Sanbonani Mayeni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Musa Mseleku ufisele uMayeni usuku oluhle lokuzalwa ubhalileke ku-Facebook page yabo wathi happy birthday muntu wami Mayeni. Ngicabanga ukuthi beyingay 13 le birthday. Hayibo. Namhlanje Friday 17 angisazi kodwa happy birthday Mayeni usuku oluhle okuhle kodwa nayi inkinga yami bazalwane kunodadewethu ngiyathanda ukuthi ngichazele ngoba ngiyabona ukuthi makukhula ama-subscribers noma ama-viewers ekhuphuka kuvela abantu abasha mase beyabuza ukuthi kwenzakalani lana uletha izinto ezindala. Yes, ngiletha izinto ezindala makuyi-TV show ngiyazi ukuthi khona abanye abayilandelayo, kukhona futhi abanye abangakaze beyibuke mhlawumbe bazobe beqala ngami ukuze ukuthi kune-TV show ekanje, and lokho kulula kumina. Lezi ezenzekala e-South Africa ziyangihlula, zingiphathisa ngekhanda, indaba ezintsha ezenzakalayo. Uyabona nje i-case kaSenzo Meyiwa ingiphathise ngekhanda for 2 days. Angazange nje nokuthi ngibuye la ngizokwenza ama-video noma ngisho nje into eyodwa ngizama i-video, ngiphithaniswe yile case ngoba bengimele ukuthi ngibuyele kwizinto ezenzeke before nezinto ezenzeka manje ukuthi yini entsha ngoba sonke nje silindele ukubona ukuthi kwenzakalani, izophelelaphi. So ngithatha isikhathi sami ngathi if ngizokwenza i-review or mhlambe ngizoshare ukuthi mina ngibona kanjani le case, fanele ngiyisuse emuva ngayikhi la sivela khona manje ukuze ngibone ukuthi ubani othini nomunye uthini. Ngicela ukuxoxa ukuthi ngikwenzile lokho, and kwakhona ukuthi ngibuye la ngizokusho kunzima ngoba kufanele ngicabange ukuthi lento isho yimi kodwa ongale uzoyithatha kanjani ngoba ngiyazi ukuthi masibeka imbono iyahlukana. Kodwa kuningi engikubukile, ngize ngabuyela nakwi-date usuku lolu lomngcwabo, ngabuka ukuthi obani ababephambili, sengibuka ukuthi yini eyenza kube nzima kumuntu owayemngaka la e-South Africa ukuthi kutholakala ukuthi wabulawa ubani ngoba lokho kubalulekile kumndeni wakhe. Kufihlweni yini futhi eyenza nezikhulu zingabi nomfutho ngoba phela kube banomfutho ngabe akuphelile iminyaka emingaka singazi. Kodwa-ke futhi ngikhuluma iphutha, khona abantu abafe before uSenzo, abanye babekade besey'khundleni ey'phezulu la e-South Africa, abanye imindeni yabo ayizange izithole ukuthi kwenzakalani kuze kube namhlanje. Okubi-ke ngoba siyabona phela ukuthi hayi shuthi i-justice kukhona la ukuhamba kungahlangani khona nomthetho kanjalo. Kodwa lana-ke siyatshela ukuthi bakhona babesendlini. Manje mabesendlini yini le yenza ukuthi kungakhulunywa nabo, kufaka i-pressure kubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba nalo ubaba lo uChikhothwala mayethi ngangingekho kubantu abasendlini. Uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi uyazi yena ukuthi vele abasendlini abazayo ibona abaziyo ukuthi kwenzakalani ngoba yena mayebuzwa imibuzo uvele egcizelele ngokuthi ngangingekho endlini kulaba abasendlini. Nanokuthi-ke nje-ke sesiyahleba-ke khona sengenzeka i-phone call nje ithi ubani udutshuliwe kuphelele labo. Hayi, sizoya ejele masilobe siqhubeka nendaba kaSenzo, sesilindele ukubona ukuthi kuthiwani.